Jon? Danes smo tukaj, da svojim najbolj zvestim navijačem, ki so kupili vstopnico, sezonsko vstopnico že predčasno, podelimo neke minimalne nagrade in jih bomo obiskovali na domu. And also we have jerseys from Grave and now Cremo. I think now we go to the center to visit Jelko in his work. Dober dan. Željko? Iščemo gospoda Željka. Ste to vi? We have this for you. Lahko gledam. Lahko. Thank you so much. Hvala najlepša, da se vidimo vsako tekmo, ne? Hvala vam za podporo. Se vidimo na tekmo. Thank you so much. Mi smo vam res prišli direktno na dom. Zdravo. Zdravo. Hello. How are you? I'm good. Za vas imamo presenečenje Ja, top. kot zahvalo, da si že predčasno kupite. Ja, seveda, vedno sem prvi. O, top. Dres pa sezonska. Also, thank you for the support. Of course. Every time you can stop here. I have beer prepared. I like. 1 minute. Thank you so much for the support. And now we have close, no? To next one. I think yes. Brigitta Kroflič. Ja, Celje. Celje nas čaka. Dober dan. Zdravo. Imamo neko presenečenje za vas, zato ker ste zvesta navijačica. This is one gift for support us. Upam, da vam bo prav. Ja, mi bomo prav. Ja? Wow, you have good business, eh? Pampa. Bala, avocado. For breakfast. I know. I see your Bala. Avocado for Juanjo and chocolate. Perfect. For Jon? Oh, thank you. Oh, hvala. Thank you so much. Thank you so much. Najlepša hvala. Ja. Thank you so much. What's inside? Land Rover Defender 90. I think we go here. Frankolovih žrtev 15. Okay, here live Darko. I know. I know him. Darko? Dobar dan, Darko. Bravo. Zdravo. We have this for you. Yes. You can open and you can see what you have inside. Okay. This is for your support to our team. Dres vam ponuja naš sponsor Grave. Here live Natasha. You know Natasha? I think they have a good family now. Yes. And she supports us a lot. A lot. Dobar dan. Dobar dan. A so tu navijači Celja? Ja? Smo slišali, da si zvest navijač, ne? Ja. A že imaš kakega? Ja. Res? Ja. Treniraš tu? Now we go. Gremo. Ajde. Oh! You need to do something like this or... Bravo! A nisi vedel, da pridemo? Ne. Pa je dobro presenečenje. Ja. Wow. Opa! Kdo ti je narisal grb? Feel this. Feel this. Sestra? Ja. This is art. Uš! This. Dodaj gol zmaga. Easy win. Z lahkoto, ne? We finish. What a day, eh? Let's go back to A2S to leave the car and we can go home. Enjoy. Evo, naša pot se tu zaključuje. Hvala vsem, da ste gledali. Radi bi se zahvalili tudi avtohiši A2S, da so nam posodili avto in pa... Se vidimo, Gorofe.